Perlok tangpan pengat ka jabing yen ya ngap ya gejengkran jong niki arngut iway da I Reverend HK nong sap bat ibari inong kran iba pau bah bat barok kitip at ithui bat nang ta iway pat I maslub ibadai ibiju ak film comedy haksir khasi. Way uriw temen na kaway stop ulan yar uperta uang tapertay kala ong itay way long kakala kum no pait uang kami auro kalabam pataw sengaw ya kata kajingkala jangan nak pertay maksudnya kami ya kepertai tak kelak. Maksudnya kami ya kepertai tak kelak. Nangap jing di kini kan ibang penduk pendam betul Ngalakun kecabe cubung cung marang ba. Ngalakun kecabe cubung cung marang ba.